Dragi moji, lijep pozdrav za sve i dobrodošli na moj kanal. Danas ću da pripremam vama veoma poznato dobar desert, a to su tufahije. Dok imamo još sezonu jabuka, šteta je da ih ne iskoristimo. Za tufahije sam već pripremila sastojke i to su sljedeći. Ovdje su sastojci za šećerni preljev ili agdu, 750 ml vode, 650 g šećera, ako vam je previše možete šećer i da reducirate, 1 vanilja šećer, sok od pola limuna, zatim imamo ovdje naprijed 6 jabuka, otprilike pazite da su vam jabuke srednje veličine. U mene je sorta Golden Delicious, vi možete uzeti neku drugu sortu, pripazite da su vam malo tvrđe, a umjesto jabuke možete slobodno i krušku da koristite. I za punjenje sam uzela jednu veliku kašiku šećera u prahu, 100 do 150 g oraha, naravno orahe moramo još samljeti, tačna količina vam zavisi od veličine jabuka i pola kaškice ove espresso kaškice cimta. Cimt vam sad ide po želji, ali ja smatram da u svakom receptu gdje idu jabuke i orasi da cimt je idealna kombinacija, idealno paše uz to. Krećem prvo sa pripremom agde ili šećernog preljeva sirupa. U jedan malo veći lonac ću staviti jedan dio šećera, znači ne morate sve, možete pola, možete naravno i sve, i kratko ću karamelizirati. Kad se skroz karamelizira, dodat ću ostatak šećera, vodu i vanilin šećer i sok od jednog limuna. I to ću sve staviti da se kratko prokuha, a dok se to sve radi, ja ću da jabuke još ogulim i da izdubim sredinu. Sad ću znači svaku jabuku da ogulim i da sredinu izdubim. Ja za dubljenje imam ovu spravicu za jabuke, a vi ako nemate možete naravno i sa nožem to da radite. I pripazite da vam unutra ne ostane još koja košpica. I dodajem polako vodu. I ostatak šećera. I sve opet vraćam i ostavljam da mi prokuha. Kad nam je agda prokuhala i kad nema više unutra komadića šećera ili u mom slučaju komadića od karamela, stavljam sad polako jabuke. Poredat ću jednu do druge. I znači sad sam lonac poklopila i ostavit ću na smanjenoj temperaturi otprilike da kuhaju 5 minuta. Zatim ću ih prevrnuti na drugu stranu. I otprilike ukupno bi trebalo da se kuhaju 10 do 15 minuta, zavisi od veličine jabuke. A da biste znači mogli da kontrolirate da li vam je jabuka već gotova ili ne, možete uvijek jednu da jabuku polako izvedite sa viljuškom ili sa ovom kašikom i da malo pipnite sa rukom i da vidite da vam je već polako mekana. Ali to ćete moći da vidite u nastavu kako ću ja to raditi. I dok nam se jabuke kuhaju, pripremit ćemo fil. Orahe ćemo prvo da sameljemo na sitno, zatim ću ih podijeliti u dva dijela, jer u jedan dio ću dodati šećer u prahu i cimet, a u drugi dio ću dodati samo cimet. Znači u jednu zdjelu ću odmah da dodam šećer u prahu. I malo ovog cimta. Dodajte jednostavno po ukusu. Ostatak cimta stavljam u drugu zdjelicu. To ću sve kratko izmiješati. I sad će nakon 5 minuta prevrćem jabuke.
I ostavljam jabuke otprilike još 5 minuta da se kuhaju. Na početku videa sam još zaboravila spomenuti da u ovaj fil sa orasima, šećerom u prahu i malo cimta dodajem malo vrućeg mlijeka. Mlijeka vam ne treba puno, znači tek toliko da dobijete lijepu kompaktnu smjes, otprilike 20 do 30 ml, ne više. I jedan dio fila je gotov. Na izgled se čini malo, ali to mi je samo za 3 jabuke, znači to je dovoljna količina. A drugi dio, znači samo sa što su orasi i cimt unutra, njega ću poslije da zalijem sa ovim šećernim sirupom ili agdom. Isto znači samo malo mi treba 20 do 30 ml, ali agdu ću uzeti tek kad izvadim jabuke odnutra, znači što se duže agda kuha to će biti bolja. I isto ću poslije znači napraviti kompaktnu smjesu i filovi su onda gotovi. Sad ćemo da vidimo kako izgledaju jabuke. Već su mekane, znači gotove. Možemo da ih vadimo. I znači sad polako jabuke vadimo. I stavljam ih kratko sa strane. I zatim uzmem znači malo ovog šećernog sirupa i prelivam preko oraha. I znači sad možemo još da napunimo naše jabuke ili bolje rečeno tufahije sa filom. Možete i puniti sa pomoću 2 kaškice, znači jednostavno da fil trpate unutra i s kaškicom da malo proguravate da vam se dobro napunile. A jedan od malo lakših načina je da uzmete ove vrećice za dekoriranje jednokratne ili obične vrećice, znači uzmete običnu vrećicu, isto da natrpate ovog fila i da dole otkinete jednostavno, znači jedan mali komadić. I da tako filujete, na taj način ćete malo urednije raditi. I sad znači sve ponavljamo isto i sa drugim filom. Vi naravno ne morate praviti 2 fila, možete se odlučiti za samo jedan. Razlika je veoma mala i u ukusu i u izgledu, znači jednostavno odlučite za onaj koji vam je ljepši i jednostavniji. A ukus je, vjerujte, u oba super. Ali eto, htjela sam da vam jednostavno pokažem i jedan i drugi, pa možete da punite kako vi volite. Tufahije ću sad još da prelijem sa ostatkom agde, znači, ali ne sad sve, otprilike 2 canta da su u ovoj agdi i onda ću je ostaviti na sobnoj temperaturi da mi se dobro ohlade. Kad se ohlade još ću izmiješati jednu šlag pjenu, šlag kremu ili šta već imate i s njom ću je dekorirati. A znači sad prvo prelijevam sa agdom. I tufahije su skoro gotove, u principu moglo bi se i ovako već da se jedu, da se koriste, ali sa šlagom izgledaju malo još ljepše. Ja ću ih prvo ostaviti da se ohlade najmanje pola sata do sat vremena i zatim ću ih ukrasiti sa šlag kremom. Znači, vidimo se poslije. Tufahije su se ohladile i spremno su za dekoriranje. U međuvremenu sam još izmutila šlag kremu ili šlag pjenu, jednostavno uzmite što imate pri ruci. Izmutila sam jedan prasa 200 ml hladne vode i stavila sam ovaj zvijezdasti nastavak za ukrašavanje. A vi sve ostalo možete raditi po želji. Ukrašavate onako kako vi volite. Sad ću uzeti jednu tufahiju.
prebacujem je na jedan tanjirić i počinjem se ukrašavati sa šlagom. Po želji sad znači dekorirate kako vi hoćete. Sa komadićima čokolade možete čokoladu da izrendate. Možete posuti još sa agdom. Znači sad sve zavisi od vas. Možete isto čokoladu da istopite i da pospete odozgo, ali morate samo pripaziti da vam čokolada ne bude previše vruća, inače će vam se šlag utopiti. Znači kad čokoladu istopite, ostavite da se malo hladne i onda možete odozgo praviti šare. I sad ću još jednu tufahiju da razrežem, da vidite kako izgleda iznutra. I znači moje tufahije su gotove i spremne su za degustiranje. Iskreno se nadam da će vam se ovaj recept svidjeti i da ćemo se opet družiti. Vidimo se uskoro. Ćao!